I tohoročna manifestacija Novosadska jarma tradicijni trica losci, vystavu kveca, sadnicoh i opremi za hortikulturu, vystavu medu i zdravstveno bezpečnej poživi i vystavu suveniroh i produktoh starih i umetnickih remesloh. Otverajući totu manifestaciju, predsjedatelj Ruchu Horjakoh Novoho Sadu Petar Vidžikan medzi inšim hmaral, že do Novoho Sadu jar prihodzi 3 raz. Perši raz do 100. manifestaciju, potim po kalendare i treci raz ket kupene kvice za svoju krasu prikraši veljehorodski terasi i željeni povrhnosci. Po privistavoh, na kotrih svoje produkti toho roku vyloželi 230 vykladače, Novosadska jarma i edukativni zmistih, ktorý še každodnjovo realizuju na tribinoh i robotnjoh. Na tohoročnej manifestaciji poprobuješe dac odvid na pitanje čije je mesta za novi željeni povrhnosci. Moramo učiti sa strategijom ono što je možda najteži deo posla, a to je da uvedemo zakonsku regulativu kako bi onaj ko sadi ima određena pravila, ali samim tim i obaveze da održava to zelenilo i ono što je možda još delikatnije, jedan vid restriktivne politike kako bi svi oni koji narušavaju to, uništavaju zelenilo, čupaju, vade, gaze, travnjake, bili, nažalost, i za to kažnjeni. Novosadska jar bude tirvac po sobotu, 22. marec, od 8 po 20 hodin, a uhod za naštiviteljoh šljebodni.